Lakhipuronline puthok saba January ki tang kun mapan yumsa kaisa numit ki Khomjinba Pao tabirasi ahan bada maroi Pao kasar gi ramgaijang da rani gaidenlu kaithel hangdokpagi thorom mapung phana pangthokre writers of Guwahati na sinduna aiba singa unabagi thoromama Guwahati Bataguli da pangthokre Zarul tola chingya lekai gi inat ngaksariba nahalupna kungi ahlaman singwai kai khomnabagi thoromama pangthokre sakna iraba critic amadi handokloi aribam Kumar Sharma laikidre amasung jiribam da chathariba football tournament ngasi SBNYC ga Lesem club ka sanaragani Hauzik mapungoi ba pauta birase People's Endeavor for Social Changes na sinduna aduga Lungbungjang Area Village Council Rani Gaidinlu Bazar Committee amasung Lu Fon ga khusam naraga Kasar District ki manung chana leiriba Rani Gaidinlu Bazar Ramgaijang da Rani Gaidinlu Kaithel hangdokpagi thorom amadi Tribal Indigenous Crops and Handicrafts Harvest Festival 2025 karangdagi haudokre Nimidini chubna pangthokadoriba thorom asida Barak Tampak ki chawkhat thorangi mantri Kausik Raina chief guest aduga Partha Pratim Dwara SDPO Lakhipur Jamun Pau Kamai President Rongmai Naga Council Assam Dinesh Gonmai Secretary All Assam Rongmai Students Union Rajiv Burman former President Lakhinagar GP Julia Rongmai former AP Lakhinagar GRS Sudip Sarkar Amadi Village Headman Chairman Lakhinagar GP na Guest of Honor oina saruk jakhi Tharomgi ahobada Naga Rongmai Traditional Dance Amadi tongan ba purup singi jagoi isai kaya su pangthoke matungda haunabi matung ina Rani Gaidinlu Kaithel hangdokhi Kaithel hangdokpa thorom asigi matangda People's Endeavor for Social Change ki Executive Director Dr. Namkhinlung Pamaina haikibada mafam asida leiriba community mayam asina puthokliba mahimarong kaya singasi yonpham gi mafam matik chana leitabana Kaithel asi mafam asida semani haiki thorom asida Digli area gi Kasar area gi amasung Manipur villages community taramapana saruk yaduna mapung phana pangthoki haina mahakna phungdokhi Rani market Ramgaijang chana satamna asi ekoi pace People's Endeavor for Social Change amasung Ramgaijang gi Rani market ki committee Lungbungjang area ki village authority laba mayam siga punna koi asigi marap mafam sida koi ki community mayam lairiba mayam asigi manung sangba asigi mafam sida mayam se kaithen gi mafam phangdana makoi ki products mayam se sell tawpham laitana amuka silchada hairaga phampham laitaba amuka jiriga ta hairaga su hojiki vegetable sell tawpham laitaba adugi maramna koi community mayam Maitai orisu tribals mayam orasu Bengali mayam orasu akoi mayam si hojiki manung sangba asigi area remote area sida amuka market ama laijaradi phajagani haibagi aduda akoi page ga kusam naraga mayam asigi program si handak si khosin mani asida akoi gi minister mayam na laarga asigi market ki si inauguration tawbire amuka hayeng 2029 ki January sida so amuka nabat ki saw sang singlarga amuka asigi market ki platform se phajaba semhan ningai ki dabang tamoi so amuka lakani dumaina akoi si some around 19 villages different communities of the Digli area Kasar area ki amasung some from Manipur dagi so dumpun na larga sigi kaithen ni program se numinini ki koi smaina satharaga leibani Assam gi minister dagi DC amasung saw asang NGO tarap dagi suriba Assam gi Shesta NGO Pradip amasung Saurabh mayam si laga sigi program sida participate tawraga program asi mapung phahalaga leibani haibase ai simpau mai asigi media gi dong sida ai simpau paudam jani man
ꯑꯏꯕꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 23 ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯒꯧꯍꯥꯇꯤ ꯕꯇꯥꯒꯨꯂꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯏꯕ ꯀꯩꯁꯥꯝ ꯍꯦꯝꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐꯕꯤ ꯁꯪꯒꯥꯏꯗ ꯔꯥꯏꯇꯔꯁ ꯑꯣꯐ ꯒꯧꯍꯥꯇꯤꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭रे ꯊꯕꯛꯇꯒꯤ ꯄꯣꯊꯥꯔꯕ ꯑꯏꯕ ꯀꯩꯁꯥꯝ ꯍꯦꯝꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯥꯏꯗ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯈꯤꯕ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭य ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕ ꯑꯏꯕ ꯕꯤꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝꯅ ꯑꯊꯣꯏꯕ ꯃꯤꯊꯨꯡꯂꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯅꯥꯗꯥꯗꯒꯤ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯈꯤꯕ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕ ꯑꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯤꯔꯔꯒꯤ ꯏꯗꯤꯇꯔ ꯏꯟ ꯆꯤꯐ ꯍꯃꯣꯝ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯗꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯤꯊꯨꯡꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯤꯈꯤ ꯑꯏꯕ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯄꯤꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯍꯤꯗꯝ ꯗꯣꯂꯦꯟꯅ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯄꯤꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯒꯧꯍꯥꯇꯤꯒꯤ ꯑꯏꯕ ꯑꯏꯕꯤꯁꯤꯡ ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯜꯂꯕꯗ कवि नावरेम अमुयाइमा कैसाम हेमचंद्र डॉक्टर हिदम दोलेन थौनाउजम श्याम कैसाम तेजमनी थोकचोम ngौबा एनजी विजय कैसाम लोइनना हामोम प्रमोद अमसुंग बीरेंद्रजित नावरेमना मसा मसाना इबा सैरेंग सिंह पाथोखी थौरमगी लोइसेलकपदा चही अनि फाजिलकदौरबा तंगदु लेताद्रबा इरमदमगी ओइरकलिबा फिबम असिदा अइबा अइबिसिंग माइकेदगिसु इरमदम इजातिगी तमक तुमिना लेथोकपा यादे हाइरदुना राइटर्स ऑफ मणिपुरना अइबसिंग तासिन खोमजिनदुना पुन्ना चटमिननबगी थौरांग हौरखिबा अमदी साहित्य अकादमी अवार्डी ओजा बीरेंद्र नावरेमना मणिपुर की मपानदा कुंदा लेतादुना लेरिबा मितै सिंगना हौरकफम मणिपुर दा थमलिबा नुंगसी मिडेंग अमदी ngasi फावबदा मणिपुर की दमक लौरखिबा थौदांग अमदी कथोकपबु इकाई खुमनना वारोल कया थंबिखि राइटर्स ऑफ मणिपुर की नुंगी वाहनथोक अमदी हौजिक हौजिक थंगनरिबा लाना सिदा वाखल अमदी मिडेंगना जोबिद्रबा लोइजिंग लोया अमदी लांजेनरिबा मियोय कयागी मतंगदा मरिक चुमना थंबिखि राइटर्स ऑफ मणिपुर हाइना मिंग थोंजरगसु मालेमदा लेरिबा थमोय चावरबा कयागी तेंगबांगबो इकाई खुमनबा अमदी अपेनबा फोंदोकलबखि गुवाहाटी की अइबा अइबी कयागी तेंगबांगबुसु थमोयगी अपेनबा थंबिरमखि हाइना राइटर्स ऑफ गुवाहाटी की कन्वीनर थौनाउजम श्यामना पाउदमलगले जारोलतोला चिंग्या लेकाई की नहारोल सिंगना लिंखचबा इनात ngakjariba nahalupna खुनगी अहलमन सिंगबो इकाई खुमनजबगी थौरममा जनवरी की 23 मिफमपु लाइरेलाकपम विद्याना लुचिंगदुना मथंग मनाउना थौरम क्यामरम पांथोखरे लुबसिगी नहारोल सिंगना अहलमन सिंगी मफमदा कुदोलपोट अममम पिदुना इकाई खुमनबो उठखि नुमिदासिदा इकाई खुमनकिबा अहलमन सिंगी मरक्तगी रिटायर्ड ऑनररी कैप्टन आर.के. बीरेंसना रिटायर्ड हेडमिस्ट्रेस थाइरोम मनमोहिनी की माइगेदगिसु थागत वाही कया गलोइनना लुपसिगी नहारोल सिंगबो याइफा पाउजेल क्या पिबिरमखे अदुगा मिफमपु लाइरेन लाकपम विद्या लुप की सेक्रेटरी हाउरमबम सुभाष अमसुंग कांगाबम अरुण कुमारना थौरंगा मरी लेनना वांगांखे ngasiगी खुनाय असिदा अहलमन सिंगा हौजिकी नहारोल सिंगगी मरक्ता अचेतपा नुंसिबगी मरी अमदा पुनसिनबना थौरमसिगी मरुइबा पांदमोइखे लोइसिलकपदा नाट की ओइबा थौरम क्या सुकुतुल तमखि अमसुंग लुपसिगी नहारोल सिंगना मतुंग ताबदसु खुनाय असिगी चाको थौरम क्या पाइखलखिगनी हाइबगी वारेप लौखि हाइरे असिगुम्बा प्रोग्राम से अइना खनबदा यामना मथौनी करिगिनो हाइबदा अहनगा नागगी मरक्ता जेबमा मतंबुनोक्ता बुदो मसिगी जेबसे असिगुम्बा सकनाइरबा क्रिटिक अमदी हंदोकलोय अरिबम कुमार शर्मा मसागी अनाबा अमना ngarang ayuk इम्फाल ईस्ट की वांखै थंबाल खोंगद लेबा मसागी युमदा लेखिद्रे लेखिदबा मतमदा मसागी चही मरफु मरी सुख्रे पनबयाय ए.के. शर्मा हायरगसु खंगनबा अरिबम कुमार शर्मा महाकना मणिपुरीदा हंदोकपा नुमित की 8 सुबा सगोल हाइबा सिदा साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन मना अमसुंग लारिक असिमक्तदा मणिपुर स्टेट कला अकादमी अवार्ड फंखे मणिपुर की इहान हनबा ऑटो थोबी लाइबी ओइनामगी महाकी ऑटो की हुट सगाइबा अदु मणिपुर की सीएम नोंथोमम बीरेना हाइकिबगी मतुंगिना महाकी ऑटो की हुट सगाइबा अदु इम्फाल ईस्ट की ट्रैफिक ओसिना सिनबिरे हाइरे यामनमक पुकनिंग हुबा थवोंग असि सीएम ना महाकी सोशल मीडिया दा ngarang फोंदोरखिबनी
Manipuri hana auto thau. Ngasi dagi na ay giming lo. Head po police lo. Se hutu. Langi hutu. SP na lain. Hutu. Lumin mga ni manung da. Lumin mga ni matong ay nawa hanggang kani ayo kan na pale kan na photo ka ko. ngasi je huk silwa nan chief minister na imagi hukche chegaire mogi SP da sindiyo habdo numit kya ni lerga ngasi je tang kun tare ni ko January kya ngasi je sila bo ima je silai bungo yam nungai da lupa kya di changi adu moina lupa kya pibire ya singa chawga ni haye ada aina au ki khara hallo na lupa yang kai khara hallo lai oh lising ahum chawga je SP na pire ra natraga traffic osine prakam oh imphal iski traffic osine ko yenge ko yam phasare ko yam sille an mam sinbire ni gi jin han honorable CM na mai hukse SP ko chalaga sekai bede da sinbiro na yam phasare ma ko 시즌이 암수는 신비래 포지티브는 더욱 건전해 또 위래 아니 네 그놈 당적에 오늘을 시험다까지 하는 게 나한기 암수는 고닥다 신비와 하라가 신버제 문에 줬다노 샘부 양 다가짜이 맞춤 방비도 그다음에 양 다가짜 파래 나당 그는 것다 아파도 왜 비로나 하이제는 उत्तर प्रदेश की प्रयागराज चथरीब महाकुंभ मेला की सक्तम नासा की एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दगी फोटो लौरक थारख्रे मालेम की लेमाइदगी किलोमीटर चमरी हेन थापना कोइना पाइदुना लेरिबा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दगी नासा की एस्ट्रोनॉट डोनाल्ड पेटिटना मालेम की ख्वाइदगी चावरब धर्म की कुमई असगी नुमिदांगी ओइबा सक्तम महाकी एक्स ता शेयर तौरखिबनी All Jiribam Sports Association asenduna Jiribam Higher Secondary School gi sanabungda chathariba ahanba Elangbam Tombar Singh Memorial Junior Boys Football Tournament ki ngarang sanakiba match ta Oriental Club na Lalpane Sporting Club bu goal ahum ani da maithiba pikre match asida center referee Aziz Haider assistant referee da Iqbal Amadi Akbar aduga ibotona fourth referee gi thodang lobiki tournament asigi ngasi nungtilpung ani makhai tapa matamda SBNYC ga Leisem Club ka sanaragani Nungairaba Pao Yoga acupressure amadi physiotherapy gi matingna adomgi khwang naba khud haigat pa yadaba khu tangda naba saru amadi singli naurida nungaitaba paralysis asina chingba hakchangi nungaitaba kaya laengana bagitamak ngasimak lengsin biragu Senior Consultant Yoga Acupressure and Physiotherapy Specialist in Ortho and Neuropain Dr. S. Chandrababu Singha Holistic Therapy Center Nilmohon Complex near Muscle Gym OB Road Fullertol Kasarasam Nongmaijing natabada numit kudingi ayuki pung mapandagi numidangi pung 3 phoba layengzari Mobile number 8638078821 Hairiba number asida layengba lakpagi mangwainana appointment book tobinaba khanganjari Energy Healing Center Naturopathy and Magnetotherapy Hospital Mapamasida Steam Bath Hot Water Immersion Bath Chiropractic Bone Setting Yoga Infrared Clinical Magnetology Chakramat Spinal Neuro Massage Acupuncture Acupressure Sirodhara Massage na chingba chawkhatlaba mahusagi layeng pathap singasina Diabetes Kidney amadi Liver gi anaba Paralysis Sciatica Spondylitis khwang naba khu naba Nerve gi anaba Blood Pressure Heart Disease Brain Stroke Nupi gi laina amasung nupa gi hakchang thong gi laina loinana hakchang sikpa saba amadi Joint Pain layeng jari Masita sunatana mipum khudingmakna hakchang phana leinanaba Steam Bath amadi panchakarma tawbiduna hakchangi hu chenba toxin lauthokpa yai lengsin biragu Energy Healing Center Rongpur Park 2 aduga City Chamber na first floor
Smile Market, Central Road, Silchar Wandani. Advance booking ki damak mobile number 9395-732-456 number asida call to birak namaning singjari. Khomjinba Pao Lakhipur West Bazar gi PHC manakta leiriba healthcare pharmacy da makhal makha ana layengi damak maming leiraba doctor ke ana layeng gadori arthritis, paralysis, diabetes, prostate ki problem, kidney da nung leiba amadi liver chauthokpana singbagi damakta Dr. N Ranjit Singh MBBS DMB DSC na sagolsen khudingi nungthil gi pung amadagina numidang wairam pung 6 phawba layeng gadori aduga diabetes ki lamda thoidokna khang hairaba general physician Dr. Rohit Tika MBBS MD na Jumsa kaisa khudingi nungthil gi pung ani dagi numidang wairam pung 6 phawba layeng gadori adongi kudongchaba matungina mobile number 9612167161 number asida mangjongna na booking tobina naba Lakhipur West Bazar gi PHC manakta leiriba healthcare pharmacy gi maigi dagi khangalakli Lauthok Sabama Lakliba February gi ahanba chayol dagi hauduna Oinam Baladev Road Fullertolda class 9 class 10 11 amasung 12 ki oiba A1 tutorial humama hangdok saragani English General Mathematics General Science Advanced Mathematics Social Science Economics Mathematics Physics Chemistry amasung Political Science na chingma subject sing asida akhanaba oja singna tambi takpi gadaba asida saruk jabiningba mahiroi singna mobile number 7005-685-797 natraga 9954-054-749 natraga 6000-460-622 natraga 9365-601-320 number asida pau phabiraknanaba changamai ibopisak Professor Yangkhom Rajbihari Laisram Nandakumar Ingudam Nilbir Professor Posangmam Rajbihari amasung Oinam Biramani na paujelakli Aroibada Maroiba Pao Amukhanna Kasar gi Ramgaijang da Rani Gaidenlu Kaithel hangdopagi thorom mapung phana pangthokre Writers of Guwahati na sinduna aiba singa unabagi thoromama Guwahati Bataguli da pangthokre Zarul tola chingya lekai gi inat ngaksariba nahalupna khungi ahlaman singbo ikai khomnabagi thoromama pangthokre Sakna iraba critic amadi handokloi Aribam Kumar Sharma laikhidre amasung Jiribam da chathariba football tournament tangasi SBNYC ga Leisem Club ka sanaragani Lakhipur Online YouTube channel gi pau sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare